mun sang sanga tanga INP Mizo channel clear tu le ngai khatu zong zong te in zain chi bai le vek ule July ni somni le pakua zirtop ni ania tun tum chu Myanmar news langsar zual update kanan sia manga atop khlengin in lo ngai khale theu don nia Sipaiin region ta se township kan thuma police camp chu July ni somni le pasari khan PDF pol rang an lo ka pa Sipai le police an fain mi som panga velan thi ti voin khan an soya PDF lammi pakhatin hliamatur ve bok kani township veivak SAC Sipai te kuturin civil mi somni chuang an lo thireng mai ti voin khan an soi le boka kani township zipin duin khobula mi som pahni tha ania tong pau khobul chet chong totai antia mi som pakhat tha ni bokin kani khopuya mi pakhat an lo man tak po tha ani le bok hetianga arwala mi som ni le pali lai mai anan that hi alung chiat thlak hle maya voin chamalam khan zipin duin totai le chet totai lama heng ho voina program demonstration nen annei kopane Sipaiin region Sipaiin township huam chunga talain chun khuwa chu July ni somni le pariat nimin khan Sipai te nan hala in somnga chuang akang ral ni in voin khan an soi kho hal tu te hi Sipaiin khopuya tatma somthum le pathum na hnuaya Sipai te ni in an soya somsari velan ni talain chun khuwa hi in zani le somnga vel na khuwa ania van doina tok ho chung te hi chu tun thlengin an la ho ve tari lo ni in an soi tin Sipai te chuan sa tong kholam pana an kallayen konglaka PDF te be an tok nia soi ani boka chanchin chiang jok ngai chan me kani July ni somni le pakua voin kha chuan in ma kholam panin an chuak le ni in an soi bok Myanmaram mun ranga SAC Sipai ten democratic activist mi pali an khai hlum tak te puala be an tok chole meka Sipaiin region mung yua khopuya Myanmar Economic Bank po voin tlai dar thum vel khan bom pani manga be ania Sipai pani anthia midang pakhatin hliamatur ni in ongsan generation pol tenan soi Makui region Pakhuku township East Bungkan khawsa SAC Sipai te chu July ni somni le pariat nimin tlai dar nga vel khan PDF tenan kapa Sipai panga ayatlem loan kap hlum ni in Earthquake People's Defense Force UG ten voin khan an soi nimina an malak na chu king cobra pol te ne na tang du nan ne tanin tari region the way le yi khopui in kalpo na kong pui Melbourne somni le pariat na le somni le pakua na inkara kalin ong khopui lama tanga kalmek Sipai motor pali zinga pakhat chu tukindar sari vel khan yi phiu PDF ten an lo bom ni in July velami ten an soya Sipai captain le Sipai pa ngai mi pani in hliaman tuar ti chu an hrechianga midang thi le hliam omdan an hrechiang zui theitalo helai kong pui dunga hian tukina an bom nen PDF lam hian voili kutan thlak veta Moon State yi township kabiawa khua piu sotri member pakhat umin ku anti chu July ni somni le pariat nimin chomadar som vel khan an kap hlum ni in yi monster pol ten voin khan an soibok Karen State Miyawati le Kokarek lam chanchin nimina kan puan ba ka khan tan tong chi lam chanchin a omboka voina an soi ve chawani tan tong chi khopui le pale chi kho inkara nimin chomadar kuale chan ve vel khan KNLA nam Sipai ten SAC Sipai motor an lo lambuna motor pahni anti chiat saktheya Sipai som vel an kap hlum bok ni in voin khan an soi tong ngua tanga tan tong chuta tanga tan tong chi hemi kong pui dunga hian SAC Sipai kem a omnual maya tuna kan soita tan tong le pale khi le tan tong chi inkara hian mun nga la ya Sipai ten munan khur me kani SAC Noya Air Force lama thok Sipai te hi
tlan chua ven tum to manglo ni om takania thlona tui hral ruk turatam veu maya an ho tu berber te tangin an hnuaya mi te po anin rol tak veka wangin tlan chua laman soi to manglo ni in Operation Spitfire chuan voin khan an hmu dan an soya entianan makui airbase an ho tu ber ong Mizo ania SAC thlona khal tu ni ani hi makui airbase lama thlona tui hral ruk na an ho tu ber ani ngala an hnuaya mi te poin thunei dan in dotin an hral ru ve ta zel nia soyani makui chau ni lovin pating airbase te Mengaladon airbase lam air force lam thunei tu tele an hnuaya mi te po in hrethiam tlang zelin hlep in semte in thlona tuian hral runa sa hle maya SAC do ain lo ho sak man tumin ban laman soi meu lo ni in Operation Spitfire chuan an soyani Group of G7 chuan thu chua siamin SAC Sipai 10 Democratic activist mi palian tha thua khan kan pom thei hlol lo anti Canada, France, Germany, Italy, Japan, British le America heng sarkar chakrual economy lama aro pui chungchuang ram sari tenan din G7 hian demna thu an soi vele baka tuna hren bea ommek te po hi SAC hian chua zalen vector ose ti in an du thu sam an soi tel ve boka kum som thum chuang nuwa hetiang in khai hlum le diklo takaro rel hi Myanmar mi puite na an be sei democracy paljut na ni anti maro chu soile soinu hetiang mai hi meno hlana sarkar hian makatilo thei viu maya SAC lam hian hetiang a khai hlum tur hi zala yan la nei ni in International Amnesty chuan an soile ngala engtin nge monizel don ni heng thitura an chung thuan rel fel sak to zinga mi pakhat kumsom pakomi ku ong chian mi chu a case ti nep sak thein a om ta hlo mai ni in voin khan an soya thilovin dam chung lung in tang turin an soi fel thei ta sha mani ani hi sang ni le som ni le pakhat nikum September thla an man ta kani ti hian manilama meiche pakhat an lo rel fel sak to telin mi pahni chu thitur lis ratangin an fihlim ta phot mai mekhong news telin news dang ta na independent journalist anga thok thin kumong mong miu chu anti-terrorist act dan number somnga le pani na e na mangin kumruk chung zel bangzu turin voin khan SAC chuan achung thu an rel sakvele ta ni in RFA chuan soya kan hnung mai kha khan Karen state phaan khopuya tan luin bridge a Sipai tenan mana a smartphone a thalak then khatawanga thu boy siam sakta anni khovel michitinin andem ron lui kara voin khan Rangoon khopui city hall kot great bandula road ta chuan bullet hla suya huai hotin tun hnaya SAC lamin mi pali an khai hlum ta kha an ti dikani tia SAC lam thlawp na program manani vele ta a Mizo chuang chu an kal khom ni in Rangoon lam chuan an soya bullet hla suya hi tun ma a USDP party IOA parliament member thantlin lo ni ve to thina ni bullet hla suya le midang dangin thuan soi hloma an che vel chu SAC lamin security an bei uluk hle ni in an soya khwa lavar lo hle ni hi NUG embassy masaber ni turin Australia capital Canberra a karle khian office hona ni don ta NUG lam chuan an soya ni programa hian Australia sarkar hruai tu te po an tel kim thokhat hle don ni in an soya NUG Myanmar ambassador to Australia atan Dr. Chun Ong Sui ruatani dona in lo man le thil tul dang hi chu Australia rama om Myanmar mi ten tang rualin an boi pui vek don ni in an soi boka Australia lama Myanmar mi te po hi tanan la hle ni na langa an fakom tak zetani tuna office an honna le SAC lamin office an nei sa hi mail khate movel lekena in hlat dona officer te hi anin khuai noi em long chumo
mi nong la na chuan NUG te hi chu boruak ka din mai alom alo tia ma se embassy te pon hong thei tan don chunia man son ve zele July ni somni le pariat nimin khan ramchung mun rang SAC Sipai somli le pathum an thi ni in khitit media chuan report adonga NUG lam chuan Sipai somnga chuang an thi an tia hliam tuar mi somruk le pathum an an ti bok voina Myanmar lam chanchin kan mu hi kan du'a yen atlem ve deuh hleka ngai thatu te pon claim in ti deuh mai thei chanchin tlang pui hi chu han update se na ni lova atlang pui apoimo zual kanan lor thina voina kan chanchin hriat hi du'a yen ke ni pon claim kan ti deuh hleka chanchin kan hriat ang kanon update zel don nia min lo clear sak thina wangin in chunga kan lo me